Aya ni aciari a thukuru uyu wa muthingi wa Kimathi aria maronganire na gwikinyia thukuru uyu maiyuirwo ni matukuya thutha wa murutwo wa kirathi kia grade ya 6 gukwira thukuru magithambira swimming pool. Maiyuirwo ni matukuya ni maratwire kihingo gia thukuru uyu na maraingira kia hinya undu uria urathararirie mathomo thukuru-ini uyu na nginyagia arutani marethara. Aiyuirwo ni kigiriko na maithori Scholastica Nyambura uria ni muciari wa kamwana gaka augite we areteirwo muruwe thibitari arikitie gukua ona thenge ya muruwe gukorwo atari na thina o wothe akiuma mucii. Mtoto wangu nimemlea na shida, wa mama wote wanajua ile shida nimepitia. Ni kila ya huyo mtoto wangu hapa, hakuna mtu mwenye ajui shida yenye nimepitia. Alikuwa mzima, mtoto wangu hakuwa na shida yoyote. Nilimwamsha asubuhi na mapema, akajitayarisha yeye na brother yake wawili. Yeye na brother yake second born wakakuja shule. Aciari aya ni morotete urugamiriri wa thukuru uyu makiuga giki ni gikuo gia keri kirahanika thukuru-ini uyu guku magikuira kuri undu thukuru uyu urahithania kuona thutha wa postmortem gutafanio yonanirie mwana uyu ni ari muguthe mutwe no riboti iria thukuru uyu wandikithirie session-ini ya borithi ya Jogoo yari mugaru na uu. Mtoto hata akiwa mgonjwa anaambiwa fagia na anachapwa. So hii kitu imezoea Kimathi na wanadili na madosi. Unasikia? Huyu mtoto si wa kwanza kukufa. Huyu mtoto wa pili kukufa na tusaidiki. Kuna walimu wenyewe wanapatia watoto feedback mbaya. Ati mara ni njaa, mara ni gonjwa. Asiana cio ugire ati municio ciarutire mwana mai-ini na statement ire mandikithirie kuria Jogoo police station maugire ati mwana ucio aswimire arikia guswimwa gikorwo akomete handu ahurukite. Yari manaciriria mwana ucio ri tondu ena injury thutha wa kiongo haha ri mwana ucio nitambite kuringwo agacoka agathie swimming pool. Riu aciari aya maugite no nginyagia kihoto kia mwana uyu kionekane kuria moritie gavana wa Nairobi na minister wa githomo kuingirira ndeto ino kuona no rugamiriri wa thukuru uyu ndunetikira kwaraniria na andiki a mohoro gutariria kiria giathire na mbere. Sakaja ni twahoya mututeithie machogu mututeithie ni undu wa mwana uyu tumenye kihoto kia mwana uyu tondu mwana ti ngoko mwana agathia agakua. Munini wa county commissioner mwena uyu David Koima arari na ihinda iritu kuhoreria na gutariria aciari aya guku akiuga uthuthuria ni wambikitwo. So we are aware that the cause of death is secondary drowning and the death occurred on the 11th of October 2023. So of course all the necessary action was taken that particular day. Hakikisha chochote tumefuatilia hiyo kitendo na haki iweze kupatikana wa wale wote wanahusika. Ngiribotera Kameme TV ni Njĩtagwo Wangui wa Muiruri.